As I was walking a ribbon of highway, I saw above me an endless skyway. I saw below me a golden valley. This land was made for you and me. I've roamed and I've rambled, followed my footsteps to the sparkling sands of a diamond desert. And all around me a voice was sounding. This land was made for you and me. This land is your land, this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, I said this land was made for you and me. This land is ours. Bogoljub Karić je dugogodišnji predsjednik BK grupe, najvećeg srpskog privatnog poslovnog sistema, izraslog iz porodičnog preduzeća Kosovo Univerzum, kasnije kompanija Braća Karić. 1979. godine Američka banka za razvoj upravo kompaniji Braća Karić daje investicioni kredit od $500.000, koji kompanija vraća 5 godina pre roka. Osnivač prve privatne fabrike, prve privatne banke, prvog privatnog osiguravajućeg društva, prvog privatnog univerziteta i prve privatne fondacije u Srbiji i Rusiji. Osnivač prve kompanije za mobilnu telefoniju, internet, prve moderne privatne televizije. Uspeo je da u vreme najrigoroznijih ekonomskih sankcija Srbiju tehnološki uvede u 21. vek. U periodu između 1994. i 1996. godine Američki institut za mir svrstava Bogoljuba Karića među 5.000 ljudi u svetu koji su svojim delom doprineli razvoju civilizacije. U izboru Who is Who in the World 1997. proglašen je ličnošću 2003. godine. Kao industrijalac svetskog značaja dobija prestižnu nagradu londonskog Global ratinga. Krajem 2004. godine, po izboru londonskog European CEO, jednog od najuglednijih svetskih poslovnih magazina, proglašen je čovekom godine. U 2005. godine u Tokiju Bogoljubu Kariću je uručena povelja počasnog doktora nauka Japanskog Soka univerziteta. Za ličnost 2004. godine proglašen je i u anketi Beogradskog Strategic Marketinga. U 2005. godini na Međunarodnom poslovnom skupu u Sarajevu uručena mu je nagrada Najmenadžer Jugoistočnog Balkana. Osnivač je i predsjednik Udruženja industrijalaca Srbije i Crne Gore. Bogoljub Karić je privrednik koji povezuje biznismene iz celog regiona. Delegacija koju predvodi u ime Udruženja privrednika Srbije i Crne Gore, čiji je predsjednik, sklapa sporazume sa privrednicima Albanije, Slovenije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske. Jedino je Bogoljub Karić, pre i posle krize na Kosovu, uspeo svojim autoritetom da dovede za isti sto privrednike Srbije i Kosova i Metohije, Srbe i Albance, da se dogovaraju o saradnji, o novim radnim mestima, o privrednom usponu južne srpske pokrajine. Savjetnik je za ekonomske odnose predsjednika Srbije i Crne Gore. Od 2004. godine predsjednik je političke organizacije Pokret snaga Srbije.
svoju zemlju i svoj narod. Nema više gospodara nad Srbijom. Živela Srbija! Što ti voliš nas. 10. jun 2004. godine. Plato ispred Savezne skupštine. Finale kampanje prvog kruga izbora za predsjednika Srbije. Kandidat Bogoljub Karić se obraća stotinama hiljada pristalica. Posle 5. oktobra bio je to najveći skup ljudi u Beogradu okupljen oko jednog čoveka. Daj nam Bože da pobedimo sve i da se Srbija digne konačno, da ide u pobjede od danas, samo u pobjede. Dosta je bilo muka, dosta je bilo tuge, dosta je bilo svega nad ovom Srbijom. Svaka porodica sudbinu uzme u svoje ruke i da misli pre svega o sebi, a na taj način će najbolje u svojoj zemlji. U zvonima Gračanice, u pesmama pastirice, i u miru i u boju ja osjećam dušu tvoju, Srbijo, moja Srbijo. I u miru i u boju ja osjećam dušu tvoju, Srbijo, moja Srbijo. Srbijo, naša majko Srbijo, oče i majko, veliki Boži slast, jer mi te volimo, ko što ti voliš nas. Naš život je posvećen crkvi, Our life Hristu, is dedicated to church, to Jesus Christ, i zaista naš 4 brata i naša sestra and 4 brothers and a sister osnovali smo pre 25 godina u Peći na Kosovu founded 25 years ago in Peć in Kosovo, prvu privatnu fabriku u istočnoj Evropi. first privately owned factory in Eastern Europe. Za ono vreme to je bilo pravo čudo, At the time it was a miracle jer komunistički sistem nije dozvoljavao privatni biznis. because communist system did not allow private enterprises. Evo danas posle 25 godina, Today, after a quarter of a century, malo smo stariji, ali ne osjećamo te godine. we are a little bit older, but we don't feel that way. Naš 4 brata i sestre imamo po 4 dece takođe. All the brothers and a sister, we all have 4 kids. Naši roditelji 4 žive, kids each. otac i majke i dalje u Peći na Kosovu. Our parents still live in Peć in Kosovo. Tamo imamo 5 fabrika. We own 5 factories there. Tamo rade i danas i Albanci, i muslimani, i Turci, i Srbi, svi zajedno. Our employees in those factories are from all nations, Albanians, Turks, Muslims, Serbs, everyone. No, desila se ova katastrofa za koju svi znate. Unfortunately, this catastrophe happened and you know most things about it. I ja imam veliku čast i zadovoljstvo da mogu da Have great honor gospodina and pleasure Jacksona i celu misiju večeras pozdravim. to greet Mr. Jackson and your entire mission tonight. I zaista imamo razloga da se radujemo And we really have every reason to feel što će majke, sestre, očevi dočekati svoju decu because parents and sisters and brothers will be able to meet their o dearest kojoj near. toliko brinu u tako dalekoj Jugoslaviji. They were very worried about them when they went to such a distant land as Yugoslavia. I mi možemo da ih razumemo kad gledaju medije i čitaju novine šta se sve ovdje dešava, kako njihovo srce kuca.